everyone, and welcome to Drama 2026, the channel where laughter is always cooking, gossip is always walking around the neighborhood, and every little problem can suddenly become a very big and very funny drama. Here, you will meet and many colorful characters who bring the warm, playful, and unforgettable Ilocano spirit of the Philippines into every story. From silly misunderstandings to everyday family trouble, from funny neighbors to unexpected life lessons, this channel is full of humor, heart, and the kind of stories that feel close to home. So get comfortable, relax, smile with us, and now come and listen to the story. I always wanted to buy this square. Ay na, naglamin man ti panawanan, Dudong. Panaglalamin man nga minan. Isn't that what agulas ka, alakay. you just wear? On sa baling nga ulas, aya. Comfortable looking Ha? thing. Ni, apeng agbiro kay ti sabali nga ulas. Itamang pay. Sigud mga agkakaulas ta. Nang pupta ulastan. Mangirwar ka di sa bali. Big Gano no kalablaba da ito na minsan lang na usar. DC Comics? Basta mangirwar ka iti sa bali nga ulas. Tadyak kayat ti adda ka ulas na. Oh shit. Na, Like super detailed. abay, di na kayata whatever nakaulas, Batman. Dudong. Mangtid kakit din iti ulas. Designed Nagaduma na by sa umon. Hitoshi Kondo. Ayan na eta siya Concept kunti art mangirwar. by Alfred Tayo na man Filippo. maturog ija sa alasan. There's a kotobuki. Apay, anyat sang sagitam ngay may dito'y balay, ana. Jay anak yo Oh, ah. I saw the Di na ending of kayata Stranger kaulasan. Things. Kandi na kun kayata was great. kayta. Why are people Anya. upset about it? Apay, nagapa kayo, aya. Saan mat? Ngam bigla mo lang na This is nakasjay. Dustin Henderson. Kasla timam This na is mo 13,000 kanya akon. Anya. I saw At the sa mo ending chicks of dyan Stranger yun Things. nanang. Naminado nga I mina thought na I was gonna be a naitagtagay na lot ko more dayta. upset than I did. Kan kaslag parparik na kanyak. Ay. Alala, Great. bayam takasarita. Yeah, Tuman I'm jay not gonna anak say ko. it was the best Halot ending, but it putag, also wasn't anayin the ba? best series ever. People, I don't know what you Naknoa guys si expected. Nuti I Rabrabi honestly ingag don't know. It was like a 2-hour final episode Subrikan. with a Marvel Yeah, anak na level battle Apay, against the nagkapwa thing. Rabrabi ay. Nag-overtime mak I'm iti not gonna trabaho ko spoil na nang. it, but Makiturog ka man pwede iti balayo. Ah. 5 out of 10? Di ka agaway. Nah, dude. Saan? Masadutak na lang. It was like a Makiturog ka dito solid yan. 7 Na for masapak me. to lang agawid din tun bigatan. Aywan. Ada I gayam don't know why people ipulpulong are jay so weird asawam about kanya. The ending. Apay ka na, adi mo kayatin akaulas jay I don't asawam. know. Anya mo tayo siya babae. Pati dagita. I feel Ipulong na like kada kayo. people just wanted to be upset. Sino mo at it. siguro nga asawa? It did take too long, Sige, and they're all kind of nagkakaulas old tayo. now. Takala at adinan kayat, di makikaulas kin ka. Ay talaga, I was getting adulaw ripped ka. on. Yeah. Ura syakmut ano bilang. Uma ko ni ugali dyan manugang yun na. Aftermath. Yeah. Kano I mean, nagsingput jay but I mean, asawam? Nasikaso ka na kayaw nga cities agama. kind of dragged on in general. Wala. It wasn't. Nagngiwa. Managata pa. Marabyanak kinda labasit. crazy. This is a Nagadong big ay and tall bagabagana. story. It's supposed to be like for Gagangay na taagdamag siguro no papapanam. Kanayong kamo nga mino na marabyan. Equivalent Kain, of like a amangan fat mo no adda person is kinapudnaw, just like an tiat at average hapon na white kin guy. ka. Ay, awan anang. Pangasiwan mo. Tadiyo He's not kanunungan dyan manugang You yun. look like Louis Tapno C.K. saan nga agrawam nga agatap-atap. Ngam, This is like Awan the babae. example. Awan nga of road. fat. Awan, nanang. Big size, it says. Nagturo kami di rabi And it's idudong. just the guy. Ay na, paulit-ulit mo dahil adamag. Sinong batak lang nga ro di tayo? Ijay balay na nanang kunak. Ape nga ro na di ka nagawid di rabi Ape naturog kay Jay. Narabyan ka siguro man na niya. Iso di ka nagawid dito Ape I get nga it. kasta He's ka not that Dudong. small for Japan. Talaga nagbaliw kan. Ala, panawanak dito Tall. yung tagsukata ko. I guess he's just Maladaw taller akong than ititrabaho. right? Mangan ka pa isa karumwar. Saan eh? He's Napsuga. still a model. Nagkapiyak ija balay na nanang. In the Makitam, traditional sense pati of the mangan word. dito'y balay, di mo pa'y kayatan. Ibaga man Dad tagpay so, Bod Dudong. store? Maumuma ka kadikan niya There's nothing kon. wrong with that. Atila damdamagam. Makarengreng ka. There's an all-inclusive Sige tani, community. aldaon. Matrapik ak tumanan. The Duffer Brothers have to be reminded
about character things. Nasapa ka matita, Dodong. Yeah, no, I'm not Jenny. defending that. I read about miss that. you. Too. I'm just saying the final product Mabitla ang tairikap ko tirida. was fine. Ang mga noto makakita ka dito mo yun. It's fine. It Awan, okay. ended the thing. At ako ma. I like that how they handled 11. Agyaman na Dodong. I do agree it should have been wrapped Kaano up nga in min 4 aya seasons. sinam di Absolutely. asawam. Yeah. Este, I live-in agree. partner mo. I'm just saying it's not the worst. Like if you look at the internet Uma- and then you look at the reactions, Sikat kahit ko ka din. it's like Game of Thrones bad, which is absolutely not the case. Like there's no way. Sinaamun ajag gurang I'll stand on live-in that. partner mo. Uy, talaga sina ako kon. Timing laang, Jenny. Nam na maagday tahan. Well, sikat kahit ko ay altar. Sikat kahit ko akadin na itaag na nayo. Nukasta, ikasar na ka talaga. 20 Pro Uwan box. ko klaro da. Yeah, something like Isungag sagana ka ha? that. She okay, Apa I man got ang sinaak ni Ana. Ikalay sa kaadagusan. Lakay, agpapapain samot jay anak ta. Pag ko naamag, Win I tayo di agree with naturog that. dito'y balay. Huge chunks of season Ada 2 and that. I kain-inawag wouldn't say na garbage, but iti-cellphone na. Kat I don't know. I sweetheart, feel tiawag like na. I don't know. anya! Kan saan basta agatap jay asawa na? No, awan panggawan I said na this nga before, agatap. but I don't Di think kaya that nga min the agkasal. Stranger Things was that Naku great to nga begin with. Babae. Apay apagkasarim I ida. feel like it Di mas was narigrigat 80s ti kasta. nostalgia bait At dadwa at nga the height of nagdan, COVID when kay everybody was anawain inside takit and DJ feeling anak taa. nostalgic. Tanay, kaasi It was a dagiti huge anak success. na nukas jay ter aramidon na. But I wouldn't say this was like Lord of the Rings level of entertainment. Nanang, tatang. Like it was Agbakasyon a na. great little Pagdakay series pala ang about a group tipangibili of na kids kadagiti that anak go ni into kini Ana. some weird Nay, paranormal abay, adventures. papa naman ako. It kind of drags on a Pagbakasyon. bit too much for a couple Abay, seasons, which every Di mo series ikuyog does ti these pamilya days. mga and- agbakasyon. Saan That's tatang? it. Agbati da. Yeah, we were Pagbakasyon high on na maya, nostalgia. anak ko. That's it. Basta dayo alugar nanang, tatang. But as a series, mga I liked walawas it. ko dyan I thought the nagbakasyon. characters were Iso dyan cool. I pelagawi loved di dyan balay. season 1. Baki kumustayon I to loved dagiti the ubing addition ha. of all the other Nalagaron seasons. ta. Basta iba't siyam ida And then iti the newer alawag sa characters were takaasi cool, and damay. then it Wen, ended. And then dakan that's ti pangitalog it. ka kiti kwarta. I just don't Ajak see the maitalag big kini deal. Ana ti I don't kwarta. get why people are upset as Ni what I'm Ana trying to ti say, pang I guess. tidam-a, ta iso ti asawang baraw. Amang ano pagsugal na lang ti kwarta tatang. Nanang, Ha? Pagsugal na? Kaano pa'y ang nagsugal jay asawam kat nagsingpay? Awan bisyo na. Apay ngay apadpadak sa mutin jay asawam anak ka. alakit din. Alaan yung ti kwarta, tamapana ko. Diya akong nagpakadakin ni Ana. Da kayon ti makamu amang ibagakin ko na iti panagbakasyon ko. Apay ngay akas jay anak yu tatang. Napanak lay jay palengke ngam dinardaras na magaya man tinagimpake. Pagbakasyonan na kanungay. Di namat imbaga balasang ko. Damdamagan may, ngam di namat sinungbatan. Gaputa di na sinungbatan. Di yung matan pinilit ngay na mo. Ha? Kung konsensyan yun sa mga minti mading araramidan ni Dudong. Nay, saan mo't abalasang ko? Kano ka na yun, may abagbagaan di anak may. Apay nga ron nakas jay na ngay. Basta pumanaw latan no kay kaya na. Agpayson sa mga minti nabayagan nga atap ko. Adan babae dyan anak yo. Tinasaya at awagam. Tadamagam no sa dino te ayan na balasang ko. Diyak nga ron makontak ti cellphone na. Time block na kon dyan anak yo. Anya? Tiyan mo na, agbakasyon na. Ngam di dalaan mo adito'y dagos mo ti papanak, Jenny. Wen nga ron. Namdi mo pa'y lang amin imbaga ti agpayso ka ni Ana. Huh? Imbagam kumapanawa mo na. Kat dito yung dagos ko ti pag naidam. Ay, saan ah? Sigurado amang riribok day.
Sapay apera da dya babae. No kasta, makalawas mo lang nga agnaid ditoy. Makitan to, Jenny. Ano kas ano, dito yan ti pagyanak itag na nayo. Oh, agyaman at Dodong. Talaga gayam alav na. Oo na. Unay, Jenny. Kahit nakitam ni Dudong, ijay opisina da. Uy, nanang. Adda nagdamaga ki Jay. Saan matgaya man nakabakasyon iti trabaho na? Sana pud no ang nagbakasyon ta anak yun, nanang. Anya, kahit pagturturugan na nga rod ngay. Day tati sumaruno at akwatak, nanang. Ha, Mapanlakit din tayo atap ko. Adda siguro sa balya pag-awidan na. Iso at akwatak day ta. Ada tao, Jenny. Adan sa sanga ilim. awan mo't namnamaag asa nga ilik itahani. Asino nga rodeta ngay? Ay, bayam, inaklangan kitaan. Tama nga no tay landlady dayta. Ayan ta sawak. Dodong! Oh my God, ito eh! Dodong! Apay, honey. Ha? Apay nga da ka dito'y ana. Hani tarupam! Anay ko. Anak pa nga si ma. Di ka agi skandalo dito. Kung nagtupay kat, di husto tinabayagan nga atap ko. At da babaem. Ana, pagsasaritaan tayo din na saya dito'y. Pangasim, agkalma ka kuma. Apay nga raramidam ti kaste kanyak, Dodong. Anya tinagbasulakan ka. Pasensya kan. Nga may mayat no agsinatan. Tasaan kan nga ay ayaten. Anya? Wen manang, aklonem kumatigasat mo ka ni Dodong. Awan mabalin mo, tasan kayo nagkasar. Awan kamat mo kan kuana. Di ka sumanao! Tasana si kati kasarsaritak! No dagiti anak ta, supurtarak idaana. Bastag sinatan, tadikan ay ayaten. Kasanon dagiti putot mo no kasta Dodong. Supurtarak mo ida tatang. Jak mo't ida baybayan. Ay, di ka lamaas yan, kadagiti agiina. Kasta unay apanagsangit ni Ana. Anyat mabalin kong hay. Jak mo't nga rod ay ayatenin ni Ana. Apay! Anyat kinayat mo iti babaem, ha? Ubing, kan adayo anapimpintas atang. Napudaw pa'y kan sexy. Awalan! Naulaw kan Dodong. Inulaw na kadayta babae. May ayatek ni Jenny tatang. Isuti ka laysak. Ay, sinayang mo ni Ana. Nagagait nga asawa ni Ana. Nagagat mo ni Jenny ah. Kan nasingpan. Awan makunayo kin ko na, nanang, tatang. Bayan nyo, tayam amukto kada kayo. Agawitan ni Jebalay da nanang kintatang ko. Ijain ti pagnadan ta, Jenny. Dinak nga tarautan jay asawam. Mabutungak todo. Saan? Kabutang naklay jay. Kan may isa. Awan karbangan na. Tasan kami ang nagkalaysa. O sige nga Rod. Tapno makatipid ta iti abang. Ang kasla masadutak mo ito nagtrabaho iti mall. Makabannog mo't nga mintiag sales lady. Agmal-mal man nakatakdera. Ala, di ka nagtrabaho. Tas yaklat tanti manggad, ha? Sige nga Rod. Agyaman na ka. Agtagibalayak langan Dodong. Ipamaysak ti mga sikasukan ka. Ne, apay ngay asika ti agin innaw bakay. Sika lang aruden tinaglutaw, sika pa'y ti agin naw itinanganan tayo. Anya nga ti kukuan di manugang mo. Ha? Diyan mo. Nakaidama rin ijay silida. Ay. Badin ti kastoy ang mapaspasama ka. Kasla iso pa yan ti ilutlutuan dito'y balay. Di pa'y tumulong iti trabaho. Uy, nga Rod Ibagam tuman ka ni Dudong. Tabagbagaan na ti kabarbaraw nga asawa na. Papanam, Dodong? Inak ikanit allowance na kita anak ko, Jenny. Anya? Asan?
Iti anya agapupay lang ay kamida iti kwarta. Kat nagsina kayo lang nga rodan iti nada. Ha? Yag mo ti kwartam. Ta ipawit ko ijay lugar mi. Siyak ti rumba nga pang tidam iti sweldom dodong. Jenny, Agtungpal kay ti kayat ko. Wenno, agsinatan. Agawid ako ni ijay lugar mi. ay saan ha? Saan ka di aday tasinsin at ibagbagam, Jenny? O sige. Diya kung ikan iti kwarta dagitan nak ko. Idulin mo nga ruden ti kwarta. At iti kwarta. Sige, taipawit ko ijay balay. Kasapulan dati kwarta ijay. Kan, wen One gaya. cool season. Mapantan to ijay Yeah. lugar mi ha. Tayam amu ka kadagiti dadakkel ko. Season Oh, sige. 1 was phenomenal. Kaano ta amaban, It was Jenny? great. Highly entertaining. Apay nga itakala nga gawid, Jenay. Kanururayak di But pawit I've makwarta seen ng jak so much mauray. worse is what Di I'm ka trying to lamasya say. ni Tiamam. Lakayan And ng people are kapilitan ng really trabaho lata. hyping Tapnag the da pangalaan finale may iti kanan bay. specifically. It's just Kan that. kang runaan ti amin, kanan, nagitang nakmaw. I don't know what people were expecting, I guess. Di kayo nagunget na dakon? I enjoyed Kadwak it. ni We had a Dodong great time. We Anobio. watched it. We Iswa dya ko stayed home nagpawit. for it, me and Ta Naomi. ala kon tagiti anak ko. Ay ka nasaya, tunay, we ano finished the alamidan, whole thing. kanay. Marigatan kami ni Tiamam. Alamidan And, na lima. Yeah, I don't think I'll go back Katwanan, and ever watch that again. It's not one of those series. Lukas ta. Agdali mga And it was anak mo, fun. Jenny. Wen Dodong, anak ko iti kinabalasang. Agduduma ti amada. Ti inauna, sabali ti amana. Ti maikadwa kan maikatlo, sabali Should mo have ti been a amada. whole movie. Kat You're dagiti right, mo't it did maikapat last kan maikalima. freaking 10 years, right? Nakabalog ti amada. Ngam sininaak idaamin na But yan. that's the thing with these series. It's the same as House Kung of the Dragon. magbabalasang It's ka. ridiculous how long Kat it's balasa kang taking them. buta talaga. But if you binge them, it's Naganaka fine. ka balasang. You know what I mean? Saan lang kami namadlaw nga danak ko. Ta, ubi nga ka nagsikog. Anya. Apay, Yeah, exactly. Everything. Maupay ka That's na a ya. great point. No, di na for kun him. kaya. Everything is either the Tanaamwa best mo thing nga ever dalima or ang anak trash. ko. Ang kukwa. It's like Sabad whatever happened to Naklatak like lang, Jenny. sitcom level of Ket, I'm home and anya ngay. I'm just happy to Okay be ka with my dilayan wife kanta, no watching ikuyog something tandagiti anak ko. TV show. Kaasi da nga min Dodong. I don't know. Ngam, no di mo kayat. Agbati aklangan dito eh. Tapno maasikaso kida. Ubing da pa nga. Yeah, House of the Dragon. Yeah, I agree. Sige. I enjoy the shit out of it, but O sige. how long has it been? Ngam, saan nga ije We get balayo like ti 5 pagawidan episodes tayo. and then we gotta wait. Agsublita I'll yung tisigod definitely adagos ko. not finish that series Yeah. within my Di lifetime. agabang tayo manan. Katanya nga rod ngay. Wana. Diyak ngamin kayat. Akabalay ti Anyway, man it's not like I nakibiyang paid for it, akatugangan. Kan, nakamisuot da ka na yun. And it was Ipadlaw da fine. launay, adidak kayat na manugang da. They could have done Adda pa better. tsak kayat ti da ah. They definitely could have done worse. Nagbalino na maag kan ayat jay anak maulakay. So I think it's all good. Agasum in the ngay end. talima asyuman na. Iso timang biag amin kadagi Life jay. is a whole TV Kasanon show. ngay It dagiti is streamed putot na technically, kan ni isn't Ana. it? Saan ngagpampanunot daya dodong. Masuportaran na dagiti saan na aputot. Kamjay mismo aputot na. Di na pa'y maipurwakan Anyway. iti kananda. It seems like we're all agreeing At with it, kasama but namin jay anak talakay. Kat madlaw I may think a bunch ngander of di you saya just dyan differ on ta. opinions on what's happening Pasurot around iyay sadot. Nasawa na. Aga brodak nanang. What was a Tadi really ka good series magmangano, that no, you tsaka guys watched trabaho. recently? Tadimot mang tadapulos dyan anak yun, di para kadagiti anak na. I'm kind of Ay, after naruta. Stranger Things, we're both Jay, just kind of saan you know, like you na get ako series total limbo. You don't disuptaran really na. know. Kasanaw You got dagiti this apo ko routine built up balasang of ka. watching the episodes when they come Pagibatsyam out. nga ikadakwada. And now that it's over, Ibati you're ka not really gananang sure ko, what ah. to do. Uray tadatay burido kakabsat mi ang katulungan da mga sikaso kadagiti ubing. Ala. Agananos ka anak ko. Ako pasensya kan ah. So now Gapao we're like, iti I don't know. aramidon ti What are we anak gonna do? may. I'm watching Louis.
Ada grade ka sa pulan 3. dagiti ubing iji pagadalam You know, da. the thing. Yeg mo ti sweldom no nakasweldo kan. Intun bigat pelang ti suldok, Jenny. Ah, okay. Mapanak nga ro di opisina They yung made a tumbigan. secret lair Siya kung for timangalay ti friends? sweldom. Siyakton, Jenny. That Itad wouldn't surprise kumalakin me ka if pa they man did, ang makaawid wouldn't ak. it? Ay na, The way diyak that- makaura yan. That Inak Magic makichenda no Gathering is biyatan doing eh. things? Awan karga di ref. Kan aywan. Awan gayang bagas tayon. Inkan to dumawat ka I dananang really watch kintatang mo. Hollywood series. Ta adu ti I bagas watch da. a crap ton of Adu TV, ti rikda. man. Ta imbis sa paggatang tayo iti bagas ti kwarta. Paggatang tayo kit di iti masapsapol dagiti ubing. There's another sale. Sige. Junk, 30%. Mapanak to, Jenny. Nakapakiskis kayo, nanang. Wen, apay aya. What's that? Bumulod ak man pa iti Sorry, bagasyo. Tasukat akton at kwarta. Na, apay. Naibus manan, tay inalam idi na Thank you panalawas. for the tier 1 star. Nagbiit ang maibus ti bagasyaw. Samya, Takasanaw, you, nagadumot ti amused? pakpakan ng anak ko. Agasam ngay talima, asyuman mo. Sa mainayon pa jay sadot nga asawam. Di kayo nagsermon, nanang. Tanya nga, kat anak mo't dagi Jenny Jenny. Ken imbilang kumatin idang anak. Masya na kalakwada. Masyan ka kadagiti saan mo aputot. Ngam jay mismo aputot mo. No, it's all good. Di I mo pa'y appreciate ida it so malagi much, pa. brother. Di mo pa'y ida kumustaan mo. Noise, that's 'cause Inak to I daw forgot. asin ida no madamdama. It's on me, brother. Tayo nak iliwan ida, nanan. Some box Kasta games. Lukas ta kumapay la ide o di nagmayat kuma anak ko. Ala mapan kalata. Bareng malagip da kapay dagiti anak mo. Ni, awan nagsasaur ah. Di ko na yun. Jack makadlaw? Ay, di nakpadpadasan na. Isumat la, Jack mga aba. Tadag sasaur. Ha? Some of these boxes go Dodong, abay nga da ka dito eh. Dragon's Earth. I'm gonna look that Isumot up. la It looks nagbit amay busti kwarta. Ta isugsugal mo ti itid man. kuking ka. Ah, kwa. Yeah, Itala this ang place just like Dodong. when they hit, Itala they hit. nga. Look at this. This is an Nabayagan ng 800 impagada yen. agsugsugal ka. Star Wars Nagjaklaing Shadows kang of the kano dagiti Empire, dan danon da you know? kanyak. They got Yung it all. no? putnugayam ti bagpagada kanyak. Ala. Agawid You tan gotta be Dodong. lucky to catch it. Ijay One of balayan those ti thrift pagsaritahan stores, ta. thrift stores. It's in and out. If they got a deal, they Dodong, got a abay deal. di It's ka next to a train kulas. station. Naglamin. Kan The prices sumango are ka man usually kanya. fair, so you gotta Ayan dagiti daddo mga ulas. get in and out. Jak kahit da kaulas na. Naglawa mo ti ulista. Wish I will. Sigod mo't nga kang kaulista. Buy Mga that. nakay ti may isang ulas ko na. It's got Chewbacca. I own Sige, most of mabiit the lang Star, nga ron. most of the Star Wars games. Dodong, kano ngay nga Encounter, I kasalta? already got it. Saan ti kasar? One piece for the Wonder Anya? Swizzle. Kunam, ikasar na. Idi da ita. Ngam saan ita? Manugal ka magayang. Kan marigatan ako namang biyag ka dagiti anak mo. They make it. Iso nga isublim idan ka dagiti dadakkel mo. They make it a new Lukas one, or is that a tamat remake? laan. Panawan da ka nga rodan. I wouldn't mind a Napatpatagdagiti. remastered Anak ko ngam Fable sika. trilogy. Di pumanaw kayo no kasta ti kahit Big mo. fan of the Fable Awan na series, sakit yeah. abakrang ko. Anya? Ha? O di wan? Day talagayam. Ha? Pagan ano ka kumangay? Kwarta laang ti kayat kukan ka? I do have to check the still comments. Si Mangpit kanun ni Ana. Yes, Hingka the pasyarin original ah. Mga no adda pa'y tsansa ang maurnos ti amin kada kayo. Mapakawan na kata ni Ana nanang. Maawat nakpay nga ta. Ay kapag saritaan nyo ana imbag dayta anak ko. Other stuff. Agpakumbaba ka. Agkid daw ka iti pamakawan anak ko. Naimbag nga oras mo, Ana. Si Kamagayam Dodong. Nakaumay kamat. Kumusta ngay? Kastoy. Nasaya at latamat, Ana. Si Kangay, kumusta kan? Anna, sweetheart, who is that? Why won't you let him in? Ay, sumrak ka, Dodong.
Sino di foreigner di tao nag-ana? Asawak, Dodong. Sumra ka atayam amo ka. Ay, saanan. Dapat kang papanak. Nalipatak. Sige, ana, mapanakon. Nalpay ta abaga kiti daydi kanito, gapu iti nakita ken namwa. Nang namnama ka maurnos miti amin kada kami kaniana, ngam saan matgayam, tadan foreigner na. Kat nagkasarda, kat nadan day ti duwangan na. Bimawi akmet kadagiti duwangan na ko, kat mangmangtada kiti suporta kadakwada nga oray amo kanapintasen ti biyag ni ana. No malagip ko tinapalabas, agbababawi ak, gapoy tinaramid ko kani ana. Kadita agmay may saklatan, tadya akon nakirelasyon, tayong pa may sakon ta atensyon ko, iti trabaho. Ken kadagiti duwang anak ko. Alakastan, tuy kabsat, wano gayem mo, Dodong. Ala gagayam, di tamanan tinagpatinggaan, day tapakasaritaan ti may sakabsat, dito'y drama tayo. Manang Biyanan! Ala ele, siya kon ti mga awer kadagiti anak mo, tagsapol ka iti pagtrabahwam. Alaman nga rod nana, tani, ag-eskwela danton nga maawampay lat trabaho. Iso nga rod nga awirek idan. Awan ano kastamlatan, agbisin dagiti anak mo. Iso nga aggunay kan, uray tanapusot meten ti naudi nga anak mo. Iso nga agtrabaho kakitday. Ay, apag isufren, agkasapulan kami iti trabahador iti resort ti amo. Isu na lang ta para kusina, kaya't matagtrabaho iti kusina. Ay, kayat ko sa anak anapili iti trabaho, fe. Tulungan nakman nga rod makastrak iti trabaho. Sige tayo bagakto ka ni boss. Nasing po di boss may. Kan amin nga inrekomendak kang kuha na kainawa na. Kasta ka di? Ay, mayat nga rod no kasta. Kat itapay lang, agyaman nakkan kan, fe. Mano kano ti sweldom ngay iti day a resort, ele. Minimum ka no, nanang. Ala. Mabalin mo na. Ala, ano sam nga ron tagtrabaho? Kasanaw, agabang kay ti day a lugar? Medyo adayo ngamin dito'y lugar tayo day a resort. Mabalin mi kano ti agistiin no kayat mi, nanang. Ngam no kayat mi mat, mabalin mi kano ti aginawid. Marigatan ka no aginawid ka. Agistein ka kiday, tapno makainot ka. Agasam nga'y taplitim iti inaldaw. Kailiw ko dagiti anak ko, nanang. Ay naawan ti rumbang apagdanagam, ta saan mi abaybayan kinitatang mo dagiti apo ko may. Pasensya kayo, nanang. Takas jay mat ngamin tinatumpungak nga ama dagiti anak ko. Pamilyado, ken babaero. Ay na, baybay amon day jay lalaki. Awan serbi day jay. Agburak lang ti dara. Iso adimon ipalagip day jay lalaki. Igaed mo kiday tagtrabaho. Tapno adda pang biyag mo kadagiti anak mo. Wan, nanang. Punsulakay, bantayam man pailaang dagiti apo ko ta. Papanaman na ya. Agbiyahe ak. Inak ituludan iti natengken prutas jay anak ta iti ayan ti trabaho na. Apa saan nga gawin na ya? Jak amaw, busy siguraw. Iso asyak ti mapan iti ayan na. Ay na, panagsusweldo inton maluman, Eli. Wan nga rod, fe. Ay na, makaparagsakmet si kano aldaw ti sweldo. Wan nga rod. Ay na, agawid ak inton bigat. Inak igatangan iti gatas dagiti anak ko. Nagpakadakan ka ni boss? Ele, ada bisita! Ni, anda ka no bisitam. Ingkakitaan biit. Ay, wan, fe. Sino kay nga tati bisita? Ne, da kayo matgayam, nanang. Apay nga may kayo? Day, apay, di mo kaya ti umaykaw, ele? Ay, saan man? Kayat ko mas dawak lang amin ta kinalaat dakmat. Kan plano ko mati agawid inton bigat. Ay na, di ka nagaway. Tasayang ti pagplitim nga agaway. Nanang,
Kat dagiti anak ko ngay, ayanda. Binantayan ni tatang mo. Imayak, taumay ko ito dagito'y prutas kan natin. Naimbag lang nga abas tumut Ipadawat mo iti bus mo, no di mo kayat. Ay why, nagsweldo ka. Saan pa'y nanang? Inton malampay laang. Sige, tauraya kung ti sweldo manak ka. Nga makaboring mo ti aguray. Wano, inak pa'y laag swimming iti swimming pool yaw, anak ka. Libreng sama no siya, tananang na. Ah? Ay, sige. Ingkay aglango yan. Tabayadak latan ti intransyo. Takababain iti boss mi. Oh, ato yan ti sweldok nanang. Buo da ito'y asweldam. Awan kurang na. They're still doing Nang kastayak iti allowance ko nanang. Ayag mo amin ti sweldom. Tasyak ti mangikisay iti allowance mo, ele. Ha? What are we doing on columns? Di kag mulagat. Alan, yag mo amin ti sweldo. 300 yen. Oh, Ato'y look at all nanang. these disc systems. They got a second glass case. That's where all the good stuff is. Na, agasam nga iti ingkisay mo. Dude, Nagdakal. Aha. ball, Adto'y ti limagasaw. Day tat allowance mo. LOD, Libre ti kanong nitaw. Libre ti sabon mo. Libre amin. Iso nga awan nga raw ti paggastusan. Dagi jay anak mo ti panunutom. Dumakdakkel dan. Iso arumaw rawat dan. Ken gumatangak pay gayam itibado da. Tanabas si tandan dagitibado da. Makabulan lang awanak? Nabasti tandan dagiti bado da, nanang? Ay na, nagbiit a dumakkel dagiti ubing itan. Ken gumatangak man iti vitamins da. Tanagkukutong da. control. Iso asapay kuma, tamaawatan na. No apay nga alaak amin aswildom, elay. Saan ko mga saksakit tinakamaw, ah? No paggatasam dagiti ubeng punsaw, saggay sa laakot tsara, tapno saan anabuslaw. Slow, but you're Anya. good humans. eh? Apay, di pa'y nagsweldo di anak ta aya. Sana nang tag, iti igatang iti gatas ng iti anak na. Basay, ti sweldo na ijay. Iso ang masapon nga aginot dagiti anak na. Ay wag, gimatangak iti karnit Ay, baka. Donkey Kongo. Iloto It's man, Jungle Beat. tanabanugak anak itsinda I still itay have a lakay. Donkey Sige. Kongos that doesn't Anya work. aluto aya, ti kayat mau. Kompormain, basta ka imasam. Kun agawa am ti aglutaw, tamabisina ka. Oh, it's a extremely mint one. with Mga the tayaw. controller. Kaya nagitapukot na. Ay gawa mo ni da, iti kananda. Nangandan, pinaglabay ko ida iti asukar, sako pinaturog idan. Anya, apay nga asukar, kat adamot tay karnet baka si datayaw. Ay na, di daamutag sida iti kasta. Mas kay kayat dati aglabay iti asukar. Mangantak They idan. have 30% alcohol stuff, man. Nanay bang, alahin kay man aninang tiputod ko? Ha? Ne, adda aya putot mo, Rodel. Nice. Kadimot nice, saan nice, ang makaanak nice. di asawam. They're really, Tapadak they're really having a abakutan. sale here. I'm gonna actually Tagalina. really go through the junk. If Putot ko all tiwa. the junk items are 30% Anya, off, ay nagloko kan. that means Ala na something ibang. that's like 100 Sikat timay yen. sa aninang, anya. Ay katuan day talagayam. Kano I'll aya, still Rodel? say it's too much. Into no may alawas na nana. Gamnay, Zandaga. sikrito tayo lang ha. Dua kayo lang nga inala kaninang dito'y lugar tayo nana. Tapno saan ang mabuking? Wun, danag mun ay sa anak matatismosa. Kun amok ti agidulay iti sekreto. I do at one point. Nagsapa if I kayo ever ngay may get, like, a nanang. big Tsak pa'y room, I nagsweldo. wanna get all Kasaritam these ti chemicals. busmaw, tagbalik ka. Ala umuntis I do wildong anak like ko. these. Tanay, awan gatas dagiti anak mo. Nanang, The old Star Rimawat Wars dan nga toys. gatas. Kan agbirok da iti naimas asidaunda. Spy Thriller, Night of the Seven Alang ron, Kingdoms of mabit lang Fortnite. takasaritak ti boss mi nanang. Barang i-advance nan nga ito Yeah, disweldo. no, it's good. Agpakakasi It's ka. right up my alley. Nay, Eli di mo ko mapampanunutan ang gundawayan ka anak ka. Laglagi pa, asyak ti mga awer kadagiti anak mo. Iso amasapol asyak ti papanantis wildaw. Why does the Wala na. Paddington movie Mawatak day have ta. merch? Saan This pa'y mga movie- eskwela dagiti anak mo? Yung nga Yeah, pa kas wasn't na kanayon da, mabitin iti Wasn't kwarta. that bad.
Nabuslong da ka nung I'm not a big aggatas, fe. fan of Paddington. I did. Anya? I used to just watch every movie. Kasla I used to have puwersaan na like ka pa yun, Jay Inam. Ay, sorry, ay liangam whatchamacallit, sa bali like ti a madlaw ko subscription paninanang to mo. the theater, right? Madlaw ko ngamin ti ugali ti may sa tao kat babang And I titigtig na used to ikan pa just go nagsasauna. and see what they have. man. Nakita ko I would ngamin just go kan nangag watch ko no the kasano movie. ti panang puwersa na kan ka mga ala iti Was the sweldo. movie good? I don't know. Huwag nga It ron. was free. Ngam You watch awatot 2 or lang. 3 movies, you get Ipagpagap like ka dagiti anak ko. Ay sugat price nga of ron the ti mga thing. wawir ka dakwada. Is this Kaiba? Sa bagay, dakkel matkit di atulong kan kadayta ah. What is all Iso na lang ta puwersaan na matngalangan ti sweldo. Oh, this Nga is urisaan one of ka pa those anak ka freaky sweldo. Oh, adto'y ti regalo iti anak ko iti bunyag nga anak mo, Rodel. 2,000 na ita. Ay na. Nagsaya ka tayo. Never seen this one. Agyaman lang nana. Jaklaim pagaro pagalanti ka gayam amang iti regalo. Una. Jakla impagano. Got the dual thing. Medyo bumakat mat gaya man ti chicks mo, Rodel. Imbag man, tanaka-anak pa'y. Wala na. Ta minupusal baby ti anak mi. It's kind of cool. Thank you for the Talaga tour, dagitay Poki. padak nga adan Appreciate it. edad So, na I titay really do mo anya. appreciate all the love, guys. Word. Thank you guys so Ta much. nadungdung mo nga mi nagitinatagaan Remembering nana. that I exist. Nasikaso da pa eh. Showering me with Una, sun. kun, managayat kami love abang and bakit, praise. I really Rodel. do appreciate it. Wala, It's Nana. always kind of scary when Ay. you take a little break. Mari ko na ako na ta. Agkumari Because that's tamatay. just how social Nana media ibang. is. You know, Una, kumparay. People walk with jealousy. Aywan. Mari ibang. Itulog ka nga gawid no madamdaman niya. Weird. Ha? No legs. Ay, kat si kalata, Rodel. Kat magyamanak no kasta. Hello, They took Rodel. them all out of Mari the ba? box. Mabalinta Oh, ka dita this guy kita. just appeared. Ha? Apay, Rodel? Ako nga. At ako man napatid nga bakin ka. He's May cool. mayat nga min o personal. And then di Ample pangibagak. down. Ila Ample ito. down, by the way. He Ah. just appeared. Ay, sige. Mabit going lang out nga of raw the prison. tagrubwata, pare, Ace Rodel. is being transported. Ala. Inumimun ta fruit shake na in-order ko. Ibang. Naimas dahit ha. Agyaman na, Rodel. Anya jay Oh, ko na those of nga you ibang that ang have seen kanya. it, did you Ah, enjoy kwa. the new episode? Na-develop. Tirignakin ka. Idi intulog It's ka. a traditional Ah. 4 a.m. no Idi frills ngay nagkapuka. game Iji video bunyagan. with new footage. Iji and balay new ti ina ti locations. anak ko itiruar. Anya. Ibang. So I hope you guys watch it when it Pagayatak comes makin ka. out Ay Wednesday. na, di nakman paglulukuan si ka, And I Rodel. also appreciate Jak you mamatay. guys, Bakbakitan na ka. on Arman na. Patreon. Kan, di mo't adan chicks mo. This is dope. Sinina akong dayjay ibang. Si kanti kahit ko ita. This is the Yeah. wow, what did they I just love go you, into Ibang. the ball? Sinahak ti asawak. Maklunan nak. Ay saan ah? What, did Di mo it fight aramidan him? day Oh shit, it's Takaasi mo like di Blade asawam. Blade, bro. Sapay padak abakutan. You Ako throw nang it araw doon ha. into the look at that. Ilimod ta ti relasyon ta. Awan pang ibagbagaan ta. This is how I Okay. hand you guys I love you, entertainment Unak. through my stream. I love And you. it's just in this little Umayat ka, Beyblade Ebang. thing. It's kind of cool. Ay, saan ka New narigat Mr. na Beast yan? Oh, is it out? We're gonna watch it. Kasano We're numaaman big ti asawam fans. daytoy. Kan Are you uray di really asawa. watching the show? Ilimod ta ko nak mo. You watch the Awan pang original, ibagbagaan that's ta. okay. Awan We to watched ti the makaduktal iti original dayta. Mr. Beast game. We love actually you, liked Ibang. it. I'm not a big fan of Sige Mr. man Beast, lang. but the original Beast games were fun. I love you to. Oh! I didn't know there was a new. Agyaman kayo mga. Pautangan na mamut nga rode pang. Fuckboy Island. Anya mo dayta? Kaak-aklon ko pa'y Sorry, lakan it's ka. called Ngam F-Boy kwarta Island. adagos ti ibang pagham. Pasensya ka na. Ngam, nairan-ran na lang. Kasapulan na kiti konta. Look at him. Naibos nga There ng you go. tigatas dyan ako. Kit naibos sa anak ng iti kwarta. Ring-ring nak ngamin di inaanak. Hey, Ay, mano ayati ka sa pulam, Rodel. Oray 3,000 kumano kind ada. of floppy. Ah, sige. Ala umuntoy I like how karga the ti wallet ko, Rodel. Construction. Yes! Yaman ak, sweetheart. Nakapimpintas ka man. Nagamot ti It's rupang. all about public Kas safety. kala anghel iti panag
kita. Nagkalna ka man. Ay, 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 ay. Yeah, no, Ayumi's watching. It's about Di like, nakik it's yun. a dating Ipang. show. There's 3 girls and a bunch of guys. And Kastoy gayam tirik na ti makiin na yak iti ubay. Jak mailadawan ti kinaragsak ka. Ay, kaslay sub-sub li tirik nak idi teenager. Ano yan? Nakaring kapay mo lang ibang. Maturog ka na, Rabiain. Ay, maturog ka ka din. Tal-alaag pa'y latiturog ko. Maturog ka kidin. Di kag puypuyat. Maturog tal. Payakas to. Kaslamadur mo nak betul amaki kaida iti lakay. Ay, nagangdod betul ni punso. Ay, so, nagalas ti rupa na. Nang runan mo kastoy amat maturog. Ay, permi mati kurarat ti rupa nan. Ina malagi tan ijay bangir asilay. Ay, jak kayat akaida to'y lakay nga asawa. Ada ak anak ka, tanay, naibusin ti gatas dagiti anak mo. Inton bigat pa'y latisweldo, minanang. Ibagam itibus mo taalaam itan, tanay, agawid akmatla kumanumadamdam Ala, aguray kayo nga rudbiit, tarimor ti amo mi. Kanuun gayam, amangan no makautang ka iti amom, anak ka. Ha? Pangusaran niyo iti kwarta? Igatang ko kuma iti kutsyung dagiti anak mo. Tanaing pismeten tay us-usaran da akutsaw. Sige. Padasag to ti mangibaga ka ni boss. Tauray tay nalakalaang tigatangan niyo. Madi ano dyan nalaka? Tanalakamot lang ang amadadaal. Nayunam ti utang manakaw. Ato yan ti daw-dawatem a kwarta. Sweetheart. Agyaman ak sweetheart ha. Magkaktaping-ping mo ibang. Ay na. Basta ikarim asyaklaan ti chicks mo Di na ko na yunan. Well, promise. Sige nga ron. Agawid tan. Anya, nagbitan. Di tapay nag-date. Malumutan. Baliwan tantong ti agdate iti sa baling aldaw, sweetheart. Sige nga raw, si Katimakaang mo, Rodel. Ay busain, tigatas dagiti apuko ta. Di pa'y nagsweldo ni Eli aya. Naggapo ka mo ti jayan na iti kalman. Inka man mat agtot bras punsaw. Nagdang si tisang awmak. Ha? Kan nagdigos ka man man, nagangdod ka. Nagloko kan. Apay akas taka itan ibang. Ibang iba ka na Nagbalinsamot ka na sensitibo tagong mau. Kita amat dagita sakam anay, nakataptapaw. Kasta talaga rayta, tanapan kami nagsemintaw. Sana may katanagaw, iso akas lakataptapaw. Ayan, tigatas na kita pukot ako na. Awan ti sweldo di anak ta, na-delay ka na. Aniya? Nay, magtanagawid ka anak ka. Huwag tatang. Kailo kong dagiti anak ko. Malasumrakan. Ay nasang petak ina nakaturog nga awan kadwada diti balay. Diya ka mauti napananjay inam. Anya? Kimutong mo't dagiti anak ko, tatang. Kasano adi da kumutaong kat aglablabay dalay ti asukar. Takunamat jay inam nga awan may ited mau. Anya? Sana pud no day tatang. Kat no kanayon ko nga ited ti sweldo kaninanang. Kan nakautang akpay iti amo mi. Takanayon nga umay ni nanang iti trabaho mi. Anya? Ay naglokaon. Pangip ipanan na nga ron nga iti kwarta. Pasaray dumawat pa'y kanyak. Hanggang di mo't makagatang iti gatas na iti ubeng kan naimas asidaay.
Nag-chat tigayam ko iti sentro. Itaman pa nga chat da ito eh. Adain forward na picture ni Nanang. Ada kadwa na lalaki. Anya? Asinaw? Ni Matrudel tatang. Ah? Kitaan nyo, agsinsinubo ta dito'y ladawan. Lat. Ay. Tiyawanan pa in nga inam. Bakit na makigangantail? Ibagam tagpaiso kanyak ibang. Anya ti kayat asawan timpurwar da aladawan niyaw kan ni Rodel. Awan ti aklunak, basta agsinatan. Anya? Lalaki ni Rodel? Saan? Gayom ko lang. May kansa na makmakatan. Sige, padasam di mang kabil kanyak ta ipabalod ka. Ay na, apay nga aramidem ti kastoy ibang-iba ka na talaga. No kano abing makat ka, isumot ti panaglalakay. Ay basta, agsinatan, tasaan kan nga ayatan. Anya? Agsubli kayo kinitatapon sunana. Di yu sinaan. Sika nga ron ti pilya, Crudale. Nana, agbalbaliw akon. Urnusa kon ti pamilya. Nauma akon nga agchichiks. Isung agsinatan. Anya, ay bayadam nga ron dagiti utang mo kanyak. Unto, nana. Inton makastriga kiti trabaho. Suray punsulakay, nailaw anak. Ang di ka madanagan, tawan na pasama kada kami kin ni Rodel. Nagkinkinibin kami laang, ngam saan nga iti pablay. Jak amaw no niya klase ti panagpampanunot ti dakin ka ibang. Bakitan kan nga maalam pa lang ti mangloko iti pamilyam. Suray, nagsina kami kin ni Rodel. Agbalbaliw akon, promise. Ay ayatan ka punso asawa. Ala, ipakita mo nga raw ti panagbalbali mo. Wan, ikaray. Eli anak ko, pakawanan na kumamot. Suray, no inulbudan ka. Mala, urnusan yung tibagbagiyo nanang. Di kay basta mamati iti ibagbaga ti lalaki kada kayo. Nang runa no at da involve a kwarta. Tapag kwartaan da kayo laeng. Wan, pag nakmakday dyan na pasamak kanyak, anak ko. Aga brudak. Da kayon ti pangital ka kadagiti anak ko tatang. Tadya kon may talag ka ni nanang. Sige, awan pagdanagam ka na kita anak mo, Eli. Jak bye-bye anida. Agyaman ak tatang. Kat da kayon tumat lang ti pagpawitak iti kwarta. Ngala, sika ti makaamaw, anak. Punsulakay, nagpawitan di anak ta. Why? Apay aya? Ay, kwa, mangtad ka man mo, titiigatang ko iti pulbos kan lotion ka. Ay, saan kan nga gusar iti kakasta? Tama nga nagpaaram ka man ay. Makan, tigatangam. Ken gimata nga ko ni tigatas dagiti ubeng, ken abastaw diti balay. Sikat ti aglutaw, tasak ti para palengke. Ikanak nga rod iti igatang ko iti ice cream. Sige, igatangan kan to no madamdama. Saan lang ice cream? Gatangan ka pa iti kin-kinde. Basta di mo mabalin ti agigamit ti kwarta. Nga oray piso lang. Nalawag. Dinak pinagigam ta asawa kiti kwarta kat isumat lang ti pagpawpawitan tanak may nga day jabrod. Mawatak matkit din no apay nga aramidan na ti kasta. Kat ita dadakkelan dagiti apukok kat agis eskweladan. Alakastan, to'y pagayam mo, ibang. Alagagayam, ditaan tinagpatinggan ti pakasaritaan ni pagayam, They ibang. gotta figure out Dito'y who's the drama F tayo. boy and who's Manang! the guy. It's the worst Biana! thing you'll ever see in your life. But girls seem to enjoy it. Nagapgap wamanan. Itayan di bruhang ako la si Sem. Any girls in Aliwa mo, chat? Mike. Kababain ka dagiti I know karuba. my viewers. I don't know, Babayin na maybe you guys are asawa ma. into it. Dalay.
Apay, ibayin mo ti kaadat babaem. Ibayin mo ti aramid mo, Rohel, babaero. Aguli magkakunakmat. Really good time. Oh, umay ka. Ala, mapantay ito si Silet. Talasam. Yeah, no, it's the F-Boy Island, man. There's a Dutch one. There's a New Zealand Manyaman ti sang sangitam ngay may dito'y balaya, hindali. Jay manugang yu, ha? Adamanan babae na. Nakitakti konversasyon na iti cellphone. Kanayon dagayam nga kit-kita ijerwar. Like there's 3 of you. Anya! Ay, dali na naku aya. Aginggat ka ano aya, ti kasta, apanaganayos mo. Idi pa ilang amain kay pagpagak. Asina mo na jay aruhel. Angam di mo mapanawan. This is Puna namat ngamin nga agbalbaliwan nanang. Madamat gayam baromanan nga siyaks na. Isu nga road, apanawa mo. Sina amount. Takong sumisyon mo lati ipapay na Dude, if this was a toaster, I would have Lamasyan bought kun ka the nga freaking asawa na. thing and annoyed Kitaam man talangam, kitaam. Nagkutong ka. Bimakit pa'y tilang amaw. Una, It taga uses po dahi ta iti stress. electricity. Kano nga raw na sinaam? It says the Ikak pa image iti is last chance larger na nanang. Barang It doesn't say sinaanan what na this dyan nga is. I think babae. it's just like a garbage Kasaok can. tumanan no maminsan. Dalin ba kayo? What is Itay chat pala ka sa say? kasarita ka. Sungbatan na Is this a kumot ah. popcorn? Where does it Kasarita na say kumot ba that? kayo? Sorry ka din. Promise. Agbalbaliw Oh, ako. here it is. Popcorn. Kari ka nga makeup. kari ngam awan mati matungtung pal mo nga karim. That's lame as Nasaysaya hell, at laangan no dude. ipanaw Dude, if kung it was dagiti like a anak ta. toaster, dude. Tadya kayat nga makit-kita dati kanayon nga Oh, panag-apata. This is cool. Ay, saan Morning ba? yogurt maker. Ano You ka put di? the milk in there, O, nung saan and then tatahamin you ka get na yogurt. That's kind of. Di mo matipanaw da kita anak ta. I know how yogurt's made. Ang mumot nga isuda ti agas ti bambanog ko. No napatagdag iti anak mo kanyam. Apay nga ron nga kastatar aramidam. Apay nga agbababae ka. Las day jayon. Promise. Mabanbanog akon, Rohil. Man, there's nothing Namin to it. adun nga daras nga pinasakitan na. No matiliwan ka, agbalbaliw ka lang iti sumag mamanong aldaw. Ington kwan adamanan siyeks mon. Ulit agdalin. Maudin day di at chicks ko. The Lawson Promise. has a new Fuji, by the way. that I'm really it's an alarm Wala. clock in the shape Gustong of a dalhin little mo, eh. Lawson's convenience Di ka store, nagsabi. and I want one. Nala. Oh my God. Taar What are ko these naman. car amplifiers? Isunan dali. Or is just No, guitar kasta. amplifier? Namati nagsinatan, Rohel. Uwin. Everything Johnny. here is like Pudo matimbakin 30%. ko na. Asikatilas. Sikati All maudi the at junk. chicks ko. Di ka nayunan. Kan So isukat we at chicks ko. we Diyan gotta get in there, you know? Sapay ko mga ruda. Naaklon ko ti agbalin ang number 2. Basta di ka nagsapol iti number 3 kan number 4. Yeah, Okay. SpongeBob Well, SquarePants, mahal. man. Like, I would Promise. love like a novelty Sikanti toaster. maudi. Basta di mo mapagimunan Big ti into asawa ko. toast now. I saw a Jack guy ay having ayatan like day a dyan. R2D2 Si tatay toaster ayatan. and he was like, Ti love ko. oh, Asawa it ko lang, burnt iti it. papel He was na like dyan. all British. Yung sikati pudno ay ayatag. Agama na, Rohel. Promise ko man. Si Kanti maudi a lalaki iti biyag ko. Big Diyan ko GPU. nagpaalam matuuran sa 5830. Look at the heat Hello, Johnny. spreader on this Apay yung mawag ka. bathroom. Adak pala dito balay. Can we go back and look at the Hot Wheels? Kunam Sure, adito brother. ito nga agarmusar. Ayan mo ngay. What are Pasensya ka, you Johnny. What are you looking for? Naladawak ka na kariin. Apay, This napuyatan is ka? an i5 Ano tinaaramid processor yung for like iti-asawa mo 2,000-3,000 ni yen. Ha? LGA, Apa but it's yan, napuyatan ka? LGA40. Yeah. Ah, ay na. Ain't no Awan motherboard tinaramid, man. compatible with that. This is a Jaklaan Dragon makaturo. Ball Z coin. Di ka kaya makaturog?
Nga mapayat din na Is kinawagan. this like Kaya ka official? matisturbo ka. Alan It's got the little Tama ka Toei mo animation. nagkasawak. Sa nabali. 30%. Agdiretsuak di tayong tunmalam. Nung madismisa kiti trabaho. Commemorative coin. Sige, sa paang tiwaya. What Well, did you sige, need? sige, sige. What did you want? Babayan. Hot Wheels? Matitil daw ko, Chris. Ne, apay aya, Janine. Anya, man ti Where did pakapatpatri they pa have mon. Nagapa kayo man ni tinobyo. Makapasuron nga, Rod. Napuyatan ka no, But it will Igirabi. make your toast wet. Anya ka until it's tinararami over day thick. kasawa Some na. of us are... Apa yan napuyatan? Ay, I don't know. makapasuron na talaga. Kasla mabagtita ka mang Hot pampanunot, Wheels, Chris. Ay, sustay to eh. Awan ka rin ba nga mga This? reklamo, kanagimon. Taasawa na tayo The dyan. Starsky and Yung Hutch. naman nagpatpat na, If they kasanda got a matulog. toilet, then, Tagasawa dakit you nga know, ron. Tek sakto pa di asawa na. If you, Tapno you aga made me go back and find the Hot Ay, Wheels sos. toilet, then we Madito got ka sa business. pampanunutim Janine. This is the Kita ang Gran bas- Torino, man. No, agas asta ka. This is a Jack Kasi na si G Kamit, type. ten original ng asawa. Di This naman is nga a ngayon ay ayatun di asawa Civic. na. Siya It's kinda tilaw cool. na. Mapilpilitan lang nga agaw awid ije ayan ni bakit na. There's a Tamabuteng two-pack that looked ang odd maidarom. on the shelf. Ngam, This is siya a ka no dipod motorcycle no ay set. ayatun na. Natural la kasta ti baga na ka. You mean down Basta here na when I talaga was nagiti like down here babaero. looking at Lightning Aramidan McQueen? dati amin, tapno mapamati da dagiti chicks da. Akensyo sa andan nga ayatan dagiti asawa da, kesyo napilitan dala ang This anak is a ikan laysa, commemorative ken dagduma pa ay. Tatarakami diecast. Agtang nga ka man mo, Chris. And this is Di a ka mo Lamborghini. Amo mayat yung This paiso one? arik na ni Rohel. Di mo man mo padaksin. These are Hot Wheels Premium car Siya culture tilaw from na. real riders and Iso nga metal metal. dawat This ko guy? ang mabalo ko man. Tapno nawaya kami nga padpada. Anya? These are cars. Rohel. This is a Holden Monaro GTS 973 and a Holden Torana. Ne, anya daw Rosan? Alright. Alas 11 itirabi. Is this Australian cars? I don't know Apa what yan, an di na Australian pinili car is, dude. Is there like a kangaroo on it? Diyan nga ron kaya ta madisturbo. How would I know these things? Manana, agmurmuray ka. Well, Tawawid ka that's na. it. We found it. I guess there's a bit of a delay, so I'll wait for your Oh my God. message. But Simbakit mo tanti. Saka kon dyan eh. Apay. Ay sus. Sumuruman nga tanti sakit si Saka ka. Nalipatak a bawal gayam timpasidam itay abukal let's di go look through balato. more junk, man. There might be video games in there. Iso ay Oh, here's the Basta, toasters from bawal, like Mickey. tibukal ken ka. These are When cool you- because you put cheese and then you get like panini. Saka. These are actual Numarigatan ka, panini magnaw. makers. Look, this thing is 2,000 yen for this. Oh, it's plastic. Wala nga ron. I thought it was one of those cool cast iron. Intun bigatin nga agawid ka. Pag tumara kiti hakas ka. Yeah, these are kind of Parang mid, aren't they? pumipyan mo damdama. Tagawid ako rerabihin. There's a hot Apa, Disney nagmamagdas Winnie ako the sa Pooh kagawad dyan hot eh. sandwich maker, but Sabay ko that's kind of matamaawatan lame. nak. Wan. I want like a star. Anay ko. Anay. Anay ko. Ne, apay nga agpilpilay ka nga si Mangpat. Kan, And if anya it's a turasan, deal, then I believe nagapwa man you. na Look at naya. all these cameras, man. Nagistamba ki di balay ti may sa katrabaho I akbang. kind of want this Tas thing, a imuro ti sakit ti 35 Saka. millimeter camera. Look at Anya, At sindak amay kontra ti this Saka. little battery in there. Iso asimro man ti sakit nan. agsasaw kay tagpay, so ano anya? Pudno ti bagbakak Fuji color bakit? slide. Itahamot Hold namin on, at isa this ako. is kinda Medyo limtag something pa I yun eh. might need. Ah, Still got a bunch of film. sige, mga nakangarudan. Slides. No, I thought Magsugak this pa. hold like negatives. Pinakanak di katrabaho akdalay. Dahito ti agas mo, Rohel. Agtumarkantap na aging baganda ta sakam. These are just Pagyaman ak bakit? Uray suksukat nak, asasi kasuan kalata. Ta asawa kakat nga rod. Dahito yung kumamat ti kita ama. Ti sakripisyo kanya mga asawa. No ada na sakit nga rek nam iti bagim. Siyak ti mga asasi kaso kanya.
They're always Well. so junky. Amok da kita rigrigat mo kanyak dalin. Di ka matanaga. Amo matgayam, nga mapay nga ron nga agsisiks ka pa lang. Last day kain ko na may promise. Sigurado am lang Tano mapuno anak, hangko nga mo. Here we go. Baka marakrak ti pamilya ta. Ipanaw ko dagita anak ta, kadya ko ipakpakita kanya. Ay na, di mo maaramidon di kasta dalin. Nagbalbaliwak na nga ron. Diyak kaya't amaya dayo dagiti anak na kanyak. Patpatga ko na anak ta. Katsak ngay nga sawam. Patpatgam, uno. Patpatgan ka Patpatgan kayo kadagiti anak ta. Someone's used tissue. Kay, kumusta kayo ni ti asawa, anak? Mayatan nanang. Naurnos may mananti bagbagimin. Always got that tiny hope that it's Pinakawan like an mo American. Madamdama, European agbabawi kang Pokemon tumanay. Oh, look-look-wen na kalajay asawam, anak ko. All-ulawid na ka. Saan mat kait di? Tamarik nakmat no sincerte pa nagsauna-unuhaan. Seryoso mat kait di nga agdaw-daw at iti pamakawan nokwa. Ipagpagapo kadagi di anak me. Iso nga pinakawan kumanan. Diya kayat ngamin nga marakrak ti pamilya mi nanang. Sapay makaama mat dagi di apo kuyo. Kayat dati amada. Ala-ala, sapay kumag nga raw tapod now nga agpalpaliwan jay asawam dalin. Good morning, Rohel Lakay. Kadigdigos ko. Awan trabahom tadta, iso nga nagpabangluak iti husto kan nagpapukisakpay. Imubing ka mga agpaiso dalin. Para kanyam dato nga panagpapaubing ko, Rohel. Kanti pa nagpababanglok. Manipod tadta. Rogya kung tagpapintas kan agpaseksi. Tapnohan na nga isok-sokat. Ay, nabaybayak nga minti bagyak iti kalabas. Nagbalinak nga lusyang. Ngam tatahang kun nga itulok nga aglusyang nga. Masapul nga agpaubiyang ka nagpapintasak. Di ka trabaho akto mo awag. Ha? Ayan na, katagman data cellphone mo. Kita ka man Pari dagol tinagan ti mo awag. Ito. Sino nga data nga paridagol? Katrabaho ak nga ron. Babit lang nga. Song batak ti awag ni Pari Dagol. Mapanak ijarwan. Narigat ti signal dito unag. With the iPod talk. Haven't seen that. Ayan mo ngay, Ruhel. Uro-urayan kay tay pa lang. Nakaluto ako ni di pamigatan ka. Sige. It's the iPod Umayakon talk. dyan. All these. Agpulgasak I get iPhone sige nga, 3GS. Dito'y ka nga agar mo sa iPod ha. Classic and iPod Urayan Touch. ka. iPod Nano and iPod Mini configure. Papa naman ang Rohel. Crazy. Papayaban nak ti katrabaho ak dalin. Mapan mi kitaan di gatahangan na alugan na. Proprietary Agpakpakuyog namin kanya. design. Ha? Kat, agar mo sar ka pa nga ron Saanin? Ija ito. Ta sigurado apakanan nak ni Pari Dagol. Ang sige, agpulis akong. Ta sapaan mi ka no ti rumwar. Suga ka. Another Nagustuhan yogurt madla maker. ka di, linutok ang You papaitan can di ba just, ka? you just leave it in the milk and it'll become Nagustuha yogurt. kiti kastaunay. Nga uray maiparit kanyak. Baybayan man day taparit-parit. Si daem kit di amin na kayat mo mahal. Intun pangal daw. Bukal man ang tinutur kasi dahanta, oh? Kaimasak ti You had agluto. one of those, a yogurt maker? Iwasak pa iti bukal. Tamangan Oh, nulumtag this man is ti one of sa those dyan eh. cool little clock Awan hindi sa badi ang maluto. Day tanaan. Iso nga ano sa mo na, The mahal. money gun. You guys remember the money gun? Masakit man ang ti sa This was dyan like eh. a thing Diyak makadrive eh. Kasalungay ang makaawid ak no kastoy. in rap Amay video. ko. Balay mo to ayan mo. I will Anyat never pagtanagam ayan. get the Urayin na kung dagiti anak ko yung balay. Kunak nga nakipasyarida. money gun. Simro man ti sakit ti saka kanay ko. Ruhel, adupay ti aldaw. Agtalinad ka pa ilang dito'y balay. Ta si kaswan ka.
Ilutuan ka iti naimas asidaam. Ilutuan ka iti adobok bukal. Scraps Ah, today, bro. What si is this? Kahaman? This is a car At part. ang sakit ti sakak mo kasta ti pasidam ganyak. Saan? Saan, mahal? Zabino? Taagas mo da kita. Say Rubino, Loka ka talaga, Janine. Impumustusan ti panagtali na Ed ni Rohel iti dagus mo. Para-paraan lang, Chris. No, Jack, pagsidaan, iti bawal. Kanayon nga agdardaras nga gawid. At least, no sumakit ti saka na, adalaang iti sidong ko. No kasta? Saan pa ang nagawin nga gingaita? Wen, Chris, adapay na ang ditadagus ko. Ayan na kanumanon ngay. Adda ka naman ti ija balay ti katrabahuan na nanang. Limtag ka naman dya sa kana. Isungahan pa'y nga makaawid. Insend na ti picture ti sa kana. Limtag mat nga agpaiso nanang. Ay kasanod nga iti trabaho na. Saan na si Mrag? Naglangan ka no nanang. Kunak nga mapan ko iawid. Kat kuna namat nga itulod ka no dya katrabahuan na. Nasukir to mo nga miday asawam. Amo na maiparay ngam si daun lalata. Ay, no, saan pa nga makaawid? Ituludak iti agas na ijay balay ti katrabahuan na nanang. Janine, agawid ako. Ikarigatak tagmaniho. Or-orayin da kong dagitan nako. Rohel, di na kun panawan. Di mo nayayatan ti asawam. Kunam asinaam. Ngam, di mo mutla sinaanan. Kasi dagitan nako, Janine. Orayin ta ti nga panawin. Jakon makauray, Rohel. Jakon mauray ang mabalo ka. Iso nga, ibagatan ti agpaiso iti asawam. Anya? Asus, saan ang mabalin, Janine? Abay, kaya't mo nga agdaron dya sa hawak. Makaamo ditan. Basta, kayat ko nga ipakaamo ti amin kenkwana. Anya tamom, no maamuan na dayta, ang mga no apaan na ka, kat sinanakan, o di nawayatan ton. Nya, ay saan, Janine? Di mo aramidon ti kasta. Ni, asino ka? Ay, agure ka. Kasla mabigbig ka. Si kadya kachat-chat ti asawak idi nga chicks na niya. Wen, iso ngay mayak, tao may kun alaan dagiti kawas ni Rohel. Anya? Di nakakanunay ayatan di asawam. Siyak ti ayatan na. Mapilpilitan lakano ang makidenden na ken ka. Ta ipagpagapo na kadagiti anak yo. Anya? Pumanaw kan! Anay ko! Abay nagsipat ka ngay! Pumanaw kan! No di mo kayat nga ipagat-pagat ka. Awan babayan mo nga babae. No kayat mo nga gawan ni Rohel, kukwam lang. Igatang amin tibado na. Hamong ala nagitibado na itoy. I-provide mo amin nga kasapulan na. Rohel! Nawayatan nga din na. Impadawat na kanti asawang kanya. Di ko nam, pakaragsakak tinaramid mo, Janine. Riribok tinaramid mo, Janine. Awan karbangam, amang sungat-sungat iti inadagitan nako. Apay nga yakas ta ti bagbagam, Rohel. Kunak man no siya ti ayatem. Apay nga yakas ta maten, Rohel. Kunam, di mo paganano ti asawam. Kat nakasagana ka mangisina ken kuanay din yaman nga oras. Gitakan! Bagtit na dyan babae dalin. Di mo patpat yun na dyan. Kaya't nala dadaulan ti pamilyata. Pumanaw kamin Rohel. Ah. Itad kunti wayawayam. Namin adon nga nagkari ka nga agbalbalew kan. Ngamawan lahat tamot gayam. Inaramit ko amin nga kabaalak nga mangipay ti kasapulam. Amin nga panag-asikaso impaay ko dayta. Ngam talaga nga saan ka nga mapnak iti may nga babae. Isong awan mabalin ko. Di na kumamo panawan at alin.
Di mo ipanaw dagiti anak ta. Maasi ka kumamit kanya. Ayaw ba mo niya shakes mo? Tyson ti kadanam. Sige, mapan kamin. Panawanda kan. Dalen, mabit lang. Agsubli kayo. Diyak makakamat ka na kayo. Talimtag ti sakak. Dalen! Nakitam ka din ni Janin, Chris. Ala, awanan Pimanawan, Ruhel. Nasakitan ka no iti husto, gapoy tinaramid mo. Iso pimanawan. Simurutan iti lakay abak na nga garaaram kinkwana. Ha? Panang kunak, lipate mo jagayim ko. Tadan sa pali anobyo na. Simpahang matantipyag mo, Ruhel. Nanang, pangaasiyo ko ma. Ibagayon no sa dino abanda ti ayan dadalen, tasurutag ida. Lading itek baraw. Ngamjak amaw tinapananda. Nanang, pagpakaasya. Parinto mga kitisangwanan nyo. Ay. Ibagayo ko man sa dino. Ay, di ka pa rin tumang itisang wanak abaraw. Tauray agan ano ka. Awan na talaga ti maibagak. Tadyak amaw ti ayanda. Nanang, sige na. Basta ti makunak, kastoy. Napunwanan jay anak ko. Nabayag agundaway nga inaw awat na ka. Ngam, nagpatingga siguro mo ti pasensya na. Adamo rik na jay anak ko, masakitan baro. Isuasapay kumaa, maawatam no di nakan kayat. Aklonem kumaday ta baraw. Kasta unay pa nagbabawik ngam naladawan da amin. Taimpanawan da asawak dagiti anak mi. Awanan ti pakakuntakak kadakwada, tain black nakmutan iti social media. Manipod idin, diyako nagsapul iti sabali a babae, taururayak ti panagsubli ti asawak kandag iti anak ko kanya. Kataging gaita, si uurayak latta iti pamilya, kat saan nakamapukawan iti namnama. Patsak ngagsublin tumutlaang ti asawak, kandag iti anak ko kanya. Alakastan, tugayem mo, Rohel. Alagagayam, di tamanan ti nagpatinggan, di sabali apakasaritan, wano kapadasan, ti may sakabsat, dito'y drama tayo. Manang Biyanan! Hedge trimmer. Shape bush. Leaf blower. Sprinkler. Rain ground. Sprinkler. Rain ground. Plant label. What plant? What plant? Compost bin becomes soil. Rain barrel. Save rain. Greenhouse. Warm plants. Bird feeder. Come, birds. Bird bath. Birdie splash. Wind chime. Wind chime. Tinkle. Solar light. Sun charge. Thermometer. Hot cold. Plant mister. Gentle spray. Potting soil. Food earth. Chalk line, chalk line, straight line. Gway, perfect corners.
Multimeters. Snip. Multimeter. Measure electric. A chisel. A chapestone. Shapestone. A mallet. Tap gently. Wood plane. Shave smooth. A router. Smooth edges. Wood glue. Wood glue. Stick wood. Safety goggles. Eyes. Eyes. Ear protection. Loud. Dust mask. Dust mask. No dust. Hard hat. Protect head. Safety vest. See bright. An axe. Chop wood. Hatchet. Small chop. A bolt with nut tight. Angle grinder. Spin cut. Welding torch. Sparks. Welding mask. Eyes. Eyes. Bench grinder. Sharpen. A lathe. Shape wood. Jigsaw. Jigsaw. Curvy shapes. Bandsaw. Cut big. Cement mixer. Mix. Bricklayer trowel. Build. Scaffolding. Work high. Excavator. Dig big. Bulldozer. Push, push. Forklift. Lift carry. A shovel. Dig garden. A rake. A lake. Gather leaves. Garden hose. Water plants. Watering can. Drink. Wheelbarrow. Carry heavy. Pruning shears. Clip. Lawnmower. Cut grass. Flower pot. Home plant.
become big. Fertilizer. Plant food. Garden gloves. Protect. Hedge trimmer. Shape bush. Leaf blower. Ah! Ah! Sprinkler. Rain ground. Sprinkler. Rain ground. Plant label. What plant? What plant? Compost bin becomes soil. Rain barrel. Save rain. Greenhouse. Warm plants. Bird feeder. Come, birds. Bird bath. Birdie splash. Wind chime. Wind chime. Tinkle. Solar light. Sun charge. Thermometer. Hot cold. Plant mister. Gentle spray. Potting soil. Food earth. Chalk line. Chalk line. Straight line. Gway. Perfect corners. Calipers. Exact measure. Wire cutters. Snip. Multimeter. Measure electric. A chisel. A chapestone. Shapestone. A mallet. Tap gently. Wood plane. Shave smooth. A router. Smooth edges. Wood glue. Wood glue. Stick wood. Safety goggles. Eyes. Eyes. Ear protection. Loud. Dust mask. Dust mask. No dust. Hard hat. Protect head. Safety vest. See bright. An axe. Chop wood. Hatchet. Small chop. A bolt with nut tight.
Angle grinder. Spin cut. Welding torch. Sparks. Welding mask. Eyes. Eyes. Bench grinder. Sharpen. A lathe. Shape wood. Jigsaw. Jigsaw. Curvy shapes. Bandsaw. Cut big. Cement mixer. Mix. Bricklayer trowel. Build. Scaffolding. Work high. Excavator. Dig big. Bulldozer. Push, push. Forklift. Lift carry. A shovel. Dig garden. A rake. A lake. Gather leaves. Garden hose. Water plants. Watering can. Drink. Wheelbarrow. Carry heavy. Pruning shears. Clip. Lawnmower. Cut grass. Flower pot. Home plant. Seeds. Tiny become big. Fertilizer. Plant food. Garden gloves. Protect. Hedge trimmer. Shape bush. Leaf blower. Ah! Ah! Sprinkler. Rain ground. Sprinkler. Rain ground. Plant label. What plant? What plant? Compost bin becomes soil. Rain barrel. Save rain. Greenhouse. Warm plants. Bird feeder. Come, bird.
Gentle spray. Potting soil. Food earth. Chalk line, chalk line. Straight line. Gway, perfect corners. Calipers. Exact measure. Wire cutters. Snip. Multimeter. Measure electric. A chisel. A shapestone. Shapestone. A mallet. Tap gently. Wood plane. Shave smooth. A router. Smooth edges. Wood glue. Wood glue. Stick wood. Safety goggles. Eyes. Eyes. Ear protection. Loud. Dust mask. Dust mask. No dust. Hard hat. Protect head. Safety vest. See bright. An axe. Chop wood. Hatchet. Small chop. A bolt with nut tight. Angle grinder. Spin cut. Welding torch. Sparks. Welding mask. Eyes. Eyes. Bench grinder. Sharpen. A lathe. Shape wood. Jigsaw. Jigsaw. Curvy shapes. Bandsaw. Cut big. Cement mixer. Mix. Bricklayer trowel. Build. Scaffolding. Work high. Excavator. Dig big. Bulldozer. Push, push. Forklift. Lift carry. A shovel. Dig garden. A rake. A lake. Gather leaves. Garden hose. Water plants.
can. Drink! Wheelbarrow. Carry heavy. Pruning shears. Clip. Lawnmower. Cut grass. Flower pot. Home plant. Seeds. Tiny become big. Fertilizer. Plant food. Garden gloves. Protect.